guys, good morning. Good morning, pod. It's a prank. It's another vlog na pod with Flora Miboholana and the rest of the guys. Rosalie Mayora, John Mark, Murato, Dwight, and of course, Jerome Libres. So niya misa Paradise Hills. Paradise Hills Resort in Cabulones. Asan eh? Yes. We are now at shower first before going. So inyo makita guys nga ilang swimming pool is kanang dako and then sa palibot nindot ang palibot yun nga mura siya og mansion ang ibabaw gi kuan sa swimming pool nga nasa ubos. And then bugnaw ang maong lugar sa ang palibot is bugnaw. Now makita ninyo hinlo kayong palibot. So it's good for outings yun guys. Nindot iligo sa swimming pool. Bitaw. Hi long, tabi long, walay mata, walay ilong. Tanaw-lawag nga naman manina puno. Lawa magado no. Asa man na dana malakan yang? Hugs. Because inspire. Mansion. Mansion nga na-ested. Na-ested. Gikapoy naman ko matingog. Nawad anak og lana. Purame. Nawad anak og lana. Nawad anak og lana. Nakuratan ko, Ginoo ko ako kapanagang. Badlis temo lagi nang bagong kita na is pati. Di lagi dong uli naman na kay. Kasi ka koy makon. Di ka nag 7-Eleven ay, di ka nagbangko. Kalma ang puso. Ang puso mo. Na. Nami agilang ko ano, Antorium. Awas sa nganan. Ayo Forbia. Iyo Forbia. Purami nga naman ito, no? Nagbuwang ni siya. Tagok raman ni Purami.
laruan sa unang parami. Oo. Ay, der, Rio. Ya, parami, ang lami, agli Rio, parami. Kanay pambata ni. Kari dahil pambata dahil ni. Sana all mag picture. Pwede mo saka? Ah, kailan ni Porami. Wala na meron. Hangat-hangat pagkamay. Sana all kami ito ng taro. Uy, Porami, naman lagi nangihi. Uy, po ano? Ha? No, ikaw ba dito? Kaya mo mang pinuhatan. Ha, nangihi. Ay, batasan. Ikaw po lagi. Ano ba tayo? Dami lagi na yan. Ta. Isa kami. Ah. Masa tatak kayo. Hala, naglanog-lanog lagi tingog. Ah, dari ka. Please welcome Paradise Hills. Gumamela. Hindi na gumamila. Bugin rilya. Nabuhat ka rin na. Kasakuha ka Ano po ng waka? Honsoy ni Adan. Pura bita gutsoy. Honsoy ni Adan. Ha? Kung kapoy na ko, kapla lagi ni kulay yun. Ara. Hagok lagi ni kulay. Ang naman Ikaw na dun ka, design okay, na. ikaw na dun. Tagdan. 1, 2. Para naman din na malakang gas ni Ilson. Yan. Picture o video. Halaga mo po alam mo din kung siksi. Kuliran.
Lain jadi coba. Masak topak ketuaan. Karong kuan. Ay, wala gid ay kurami to ha. Ay tubig. Many hours later. Uy, video man di ay. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.